meo ti mada ka ber ma pol ma papat wunu wi kunu kira jo ti me kwero kir bat ka in wi kira chik ti do nga wajo kere yo ni kwero no put pegino mo bar ti gira chela me luak mu po dokti me atam honorable ena yeni mano wuti e nyim kiro pole wong muti me ni ki kwan kwero docho ame peoti mene by then koroni kita nu dano tamo kere era yeti kom ngata me electoral commission declare ni no law kwi bando ichawani amedo I wot manano I court pien kwi peke kwana dojo ni dano ro weni koroni dong pe kom ngata declaring koroni dong tie kom isi man ene ngomo fonyo lutene university kilwoni joined of parties election petition pechung kere ana tiki ko kom ke Christopher miara med electoral commission so gin weng dak miara med returning officer so gen weng pige okay en kilwoni joined of parties in fact let me look when a misjoinder is better than non-joinder so weng very chara ka tika doto luo fm pel kwano mut go by koma miara dot the company ke dot ngat ma okwano the news ribu wo weng para mo kwanyo yin cha we the company okay but the logo bene pe bieno na gang mi koti ko wa we ko meno pen ka kordeno sitam ko pine bena be me bodu but luak ma geti win radio la ko lu tela ma bieno waje goba ke dano wele wa battery mi kat ne radio gi yin bi ni waje goba ni dong logo tumo logo mo dong pere no yin mi re twala dan kwene I bieno bene ka kwe in fact kano anati MP ma ke declare ni ana ya loyo che ngato mane Christopher o lego for recount ka che record che winyi ni chanduk a bit yecho no dak ana ta penye electoral commission ni un lo yubiene pe un wa ko chanduk yecho un mero baluguma no mi ara Christopher yo kata che wa electoral commission man gena gere ko bore gere lo kardo miel wa ko ki yom twin ene nyuro ni ginu mane raj ginu mane ka raj mi ar ke wacho ko ni raj ka ginu mane raj mi ar ke chim wa electoral commission ni wonu tim right no wera ke kwan gini no wa ke tu chopo lok no ko ne ndonga bina ka waje radio ni loka yedo tumo po wa mero petition mo man lok ti chaka ne tet ena MP Christopher Kok ma bo karane ni bale chawa ne we ko pe be ga ti eni ni ndo be kali but the better page ni ana bino ka explaining in radio an pa bino ka explaining radio kan an bana bini campaign PNT candidates mo ko pin kind ma tika campaigning pet gi yetgi jo mi odong chen chalo ko berni ka luak mamara weng ma wing luo po donga alego ni mi meha mi pade town gine no ngena ti wakerugen ikom kirama fiares kilama fiares la tela primero bere la buami la tela mero bero ngat machung itwero kadano dano charo ke lama fiales uchung pe dano wajo nyingi fiales ano yela manak barwa gene tele ba moko uchung pe dano karame corona mamonti ka chare do guri we ke mako charo we vuj karma ke ke futangi weng ni kichaku pi national water atiyu ka chel ke lama fiales me kwerne ni wan pur a ke lwe karma ke mero goyo ki oxping ke lama fiales ke lo petition bot an chala MP parliament so anani miara ke ket gene kome wek en dugi mea pien ot chunga waiting timatek abit campaign pere bena lega luak ma winya o gwet en bena tia campaigning yu gom magang wani ngad maro mo neno ni doro gang ene la lobo uto won koma dek mi gom an bene abino gang ka campaigning pere la lobo karmati won kom yu gom ma meg wani papata tera ne yo gom no tie la ko de cham ma ke cham e hotel mon ya ke luya ma pe ke choro no pe winye la lobo no tio ko kom tichi come ring road guri ma ke to marabu nge gom chero ngolo guri ke la bo tu wa ganga ni guri eno ke temo maintenance ma be la lobo alego luak mi gom o wa ge pikwa o wa la lobo u beri office o wa la lobo o kat kui pien kado yero LC3 nyumea ma perwate ki udonga ka yer chalo obojigi nyoe bine yero deba ki chalo an mamuni lo warate akupe keda mo amiero ilo rom mi udilu malo me chwalo lo ter mo Real Madrid chwalo ter mo Arsenal Man U ana tiku deba ki
tuar bu lobo git no dong pa be yer la ten mo e kan ki padel town pa be din stam ana ti yugo bojigi abiti yuki mea kenama fiares abiti yuko tawala lobo kila tela mo kana mabe mo por NRM primary mamiara wachui come just 1 second ene udong to LC3 mi lunyiri an bena tika chui kore ene ni joma bi chero ni ana ria deki abi wore campaign pigi we kara by the time makot tiego log wani no watiki LC3s ki mea mategu kachiel ki tito mi pajule we foundation ubet matek we kadongo bini office je mu acha ko timne pere tek ni no ngo LC3 ngo tikori so ko be moni chake maber peng yes mi oro chake maber ke peng chalo ko ber ni gino ga ana campaigning for president Museveni piano cheke bara ni balalo mi ara ke achuri man Museveni yo cheke ikuin an ke la gilba na la wo ma te ga making appointment ke ga mer doto jomo ko peng kai ki bene digi ma ka president Museveni o mete ki order ne ni jono no mira LC3 mate side padano no mira LC5 mate side ngo padano ka ini yero Museveni mi gwero Museveni dong ti office pade o me pasen mabe pere tekni order ne nyuneno ne ma yano karo chalda dit logo ni balalo mi ara ke jori mi ara ke wo ka en mira la ko order ne en la ko order ne piandong yengo utumo en ko bere ni order ka president ngo putie era wala dit mo nyone te go e chimbara ne penga kero nye war ga mana wa kero nyi pia nyi nge ngome bere temne ria ne do chak ma mero po lo ak pa de pe wa lo ki police pe wa lo ki mo ku tum kan ngaro mo to pe ke twin en ne an bana po ru ba wa ko bere mo ga do chero pie ga mo kere ma go wa ni ku ina bale a woro la ling pian kanel ni wa mobilizing dar mi jemu ina ngo beri la wara mwanga kivumbi upor kui ti vu ki charging for terrorism en no mero pa bulu ke Kampala mi bien ga gwa kui bulu pi ala der so intelligence chairboard government ni tika cho adui pa Bobi Wine monyu dur biru kenyo ko nen gong luteni go rengo donye gare jawat bouncers America nyama ene monyu dur churu ri chajo gunde ko de areo churu chaje kom gare kom to ki komeni apor bani ngato to pa depe man ko beri mwanga ti vu ki kiar for terrorism kona beno por ku yoni mwanga mapera mane ko lwange so jo kare ko beri ga jor wa kan ni wa pi dano wa ki lwen ni wan pu abingo lwen ne do dugo ngo ikalam so keru gen ni kom fiare keraba wa keru gen ko motola lobo wa keru gen ko doctor LC3 lunyiri meno joma anano chalo foundation ma miar wa chunket gi kachiel gi chairman ma mega mi LC3 i kilak kainan ke ket gen ko me aber ki chwe chwin ni kona ke mayo ngom padana ya kemo ko i gene i akemo ko kenyo muonyo kwanye ngom tungre rio eno furke neno kui mi akemo ko i no ni fudano bol kui ateta eno do ngara wa ni ming ne ko rode ke mayo ngommi ngat maro wa ko ngommi mayo ne git nyo chelu bomi porga dano git enen tiga logere dini in puri chere bol kui kitare so bat pero me de yodaro gena wa mer ni yeo ber kanyo doyo wek pa de ko mok nga magamera no bed MP kapa de mo no donga to wa be jol kapa de mo ne ko ba ka Christopher an ko be no de kan ka wa ni wa la teni ngo ti piano dong dano mo eno pe bi ni wono kuya wona e kwala kod wa ni gini pe kwane pian kui mo ge no de trench ini ka record ki wat kod ku duro ke miel ne lo ku ene la ko ritera ma pe chwalo dano kanyo mo ano mera moderator lu FM weka wachi an language mabo mwaka bit isni anali bachele mi abi na ana beru ka lok function ya juri pa obua Amson ana ya beru chief guest beru wera me wara kun tiru bera me poj borro ba pe weko en me poto kui dia yu ta kun awaje ku bua awaje ku bua ni jol mwaka bit ene la nyuen be beruti ga mena Uganda watera mo madi be beru pe pian Museveni diga ti wore be mer biro tele dum duata jol pinge awene maro bambe yaba kidugola so wan bere wapa de kai wo wego tiet wo wego chere ya jwara wo wego jimi chingro ba
Jimmy weng bi ber maber an ene dong chunya yom loyo no miar gong bino nen gong del koma pien dong gu por ka chia kon neni gu tim recount chi o keto ki ka view no dong chere ai kor ngaya pien ka yin ki kwano ki loyo la no dong gu dilo ene weng fo chicken bor rubane teme maber wa chere bene recount ai kor gu yeji wi gena bicho fo bene bor ruba dong wa de chere ai kor pato pe dong wa mer recount kui chare dong jo ka rom ge gi dudgi tiche dong pe so let no kini recount dong pe time kun no recount ai kor pe tem recount okay ticha kui ni dong o peke ki chere ka gwa ko dong ma lupe ki chek mi Uganda mi ai kor te dong loke ngo pat mi chek wai ni kwan pe ngo pe kwan an ke se mera dok ben yot pian tumo yor pian ka court of appeal lu moko gen mo ai court pero moko ne ma pat court of appeal okay so court of appeal mi Uganda moko ni failure to do a recount fresh election so I court makan dong wa be po wiga poya ni court madit lo megi beru moko in the loop line so Christopher Komakei wang ma wa war ki I office take that from me. Okay. All right, boy, my take to 12 in radio. I better get the car. Monument win ye bought or Samuel Udongato. Polywalk, look, make a mega TMA do again, Bori in the May, Karokene better bull queer. Mayo County, because Joken Utima Pen, you were big again and all. No, me, or Tibene, Joken Wiki Timo Chuka. Moses. And no can they come in my child. I'm more with radio. Yes. Poi la dit moderator amor la win radio Paul Cardan bera go chimbora Paul dan ngia nya ki lo dong Moses achung machal chairman me campaign pala dit honorable don to lo ni ma honorable go ni an pen yang nen chalu pade me ki jo apelo lo hada pien ka lo mo beri kot lo kan mi a me ngolu kul mi du lo tun kan don gopa ci lo ma Chris kele Kampala bo wo pade mu karlo ke ka Roma chwagi riba ka fu ga de ne ci betini pien angiri lo mala ngol ko ber ka wajne lo cholo nga beri hat kunu duan eni tie social media wen mo ma kor wajo wayin be na ngene na ini dugi radio ga bolo dano en ginu we Paul Kar ye pa de lu bol kui pe meni bien ini bil ga wacho lok ma tugu chuin dano lok ma raj gupa tuar na honorable mati wani dano miango keri kap de giti process ni dano mi ngeni fungo tie yin mana lego kachalo ilokom kui modongi alego bene jo magu winyo duan honorable gen gu ye jo magu min wa kui magi ngeni gen gi chungi honorable don to gu win lega ne botu pilo tela mano kwano nyingini jo mo kele ipade wilo bukan pangeo kwa ko gen pegi ngeo politiku bergiano ikire mo kuni no da baro gong nying kin jo mo kele madon en jaen kilokum report me odor mage goin ano jo ke kam imielo ngo yum chuin tie ni pingo pe kwano kui pingo indi ni ang ngo adi kunu angiri no mier koro declare Chris aye ni kui mage kwano ke no Christopher ngotimo o loyo ya email ki wani ki jo kwano kui di mielo ngo koda wakete nyokaro kene pe ko meti gonyo le mono wa nyim chekun atamo dum gwo keno ni chi no dum sore mere pien alega ni jo magitia wunya radio magichwa Christopher uru ngeni ba MP pitiri dan ma diet pe o choko lok mu gwo nyu pe leba chul ma Chris pe ngema ba pien lok ma Chris lo na radio na jam ngata yo wani chi waj ko man ka no ki wajo ki le pen ngeo na jam no pe bien waji lo ko waji radio Piamir waj lo ada pege dwa ko foj bor jomo boli kui kimi wajo gidi keri ka biti lok put ngo tie o ye wa dwa foj botu no do ti kle mabego adit mo rede no ti kle mabego no ko wakete ngwa ino logo chabene no entiki ground ne enu ni ba beru chal ka de kelo da ko tigang level me lok ki de ni lakke o ki mama chwana ya kayindi tila tela ka don ki lok madaro ngeno chuyi ngo ada
kere ka po be ye ngato moni pien tera ke waria ara po alright obo ito twal again wa gubir kere kare nu megi kakan loko kene ame biberu tie nu pudgino be mede me bino kakan me yelwangi because loka me pole wakti nyim ukiro pole wak wapo beru kere kare me discussing ni kwanyo kadong loko kene du tumi kuno waduo kan wanywa mere nu dong pere kuno wati ho mere kan ren meti kuno nu dong alobe kare chede chik pe waromo discussing so pe nu waromo kwanyo yin en kare dat yin pe ron ka tuki rule chane so eno wa lok magi ke alego luak me beru kam ubed bene patient kake wai lok ti kot lu cho mut bene bini kot kake ngolo kot tin ki niahu yeah pedong ange me chuin dano chwe cha wen chim wacha do ngo matie ni ana chera ga chim chok piera boro bedong para mate me geno an bene ka pe ga chim no bal pian mo no ngaro mo tiki tuo malet si wo beru patient wo we ogini chin kot an bedong pa be du radio kan ker ka ngaro mo do bino lok ni ngo ni polo porgo tung la pulu chwida dong pa be du ga gamne ko do we ana chip ke ngo ma kwano ke ngo ma fonye university bitum mabe yeah by the grace of the living God, this problem will end in favor of the people. Man gonya ningo. Roba muchwe polo kilobo. Roba pa kwariwa. Ba ngeu luteno gi ngeu chwinywa ka chela chel. Nga ge mate achu pikara, nga mate achu pia churi. Lok enene bitum. Yo mapore. An lwa ko beda tera, bad ko berni, aberi launa anen kor chagonyo. Kong do pa ko lakweri. Kong do pa ko ngo la kwere me koro wek bodwa wa be roko ibira ana poema matek o radio wagi kakan an be da nuo ye ni lok